le nganga o le atua, o whatumuli aile lalulangi atoa, o mia whatasi e ia mea uma maua sila fia e ia, so se upu o tautala le tangata, aleluia. E le suafol tamam le alo male ngang pa ia. Ia whatasi le ali ma o tau. Whatalofa maofo lofa atu le nei tae au pa ia o le atua. Tātou pati ai le nei aso le Pentekoso. Me alofa le ngang pa ia au mai ai tātou le atua taito lua ma oe ma au. E le tā sa valinga. E tātou te talo ai. Ia ele ngate le manuia o Samoa. Ia male puleanga. Ina ia tu mau i tātou. I le whātua. Ma ia vene me alofa pa ia. Ia le ngang pa ia. E tae leina mau tātou wola ina. I lou soifua ma lo wola. Ia e ona e sasi ali tangata i lo lava ma le atua. Tātou to ele i lumo le atua. Whatang sialan maangalonga mo i tātou. Aonga ai tātou. Ia ili nei whai ngā taulang. I au te tau tau i le atua. Le ona le mana uma mo tau soe. O mtuang sa lava i ngā kukong. Ia uku i le mana upaia mo mtako i oi no e. O msala o mtuang sa lava. Le au to le atua ia mani upaia le tau kukea. Le au angilum le au paia uma. Mai alo whamai a te i tātou le atua o le ona le mana uma. Whamangalo i tātou mai a tātou ang salama watu i tātou le o lai wha avavau. Pito alunga. Te
mātou talo. Le alielo mātou tamā o le ngang paia, na e au mai e lau Eukalestia, e a mātale o ino le tala lei. Ia whaauau e le ngā luenga le larulang, e la atu le i loto tangata o mou whātutua. O la mātou o le lenga le ne la atu lo mātou le Vaiusu Keriso lo walu. So i fue mpulivata mo e malengang paia. O le atua e tō tāsi mo le whāwawau, whāwau lava. o la flanga o afiang Paia le atua. Mai le tusi o ngā luenga a le au apostolo. Wa whaatumuina I la tau uma I le nganga Paia. Wa fuai o na tautala I ngangana ese ese. Wa o atu fo'i I le aso Pentekoso. Sa ia I umalawa I la tau I le mea e tasi ma le loto ngā tasi. O na whaafuasea I mai lea o le taalili mai le langi. Pesea I o le matangi uaangi te le mai. Ua tumu umai le whale sa la tau na nofo ai. Ua iloa fo'i e la tau o laulau whaiva pesea I o le afi ua vaevaina. Ua nofo I o la tau lunga ta I toa tasi. Ua whaatutumuina fo'i la tau uma I le nganga Paia. Wa fua ai o na tautala I ngangana ese ese.
Pei ona foa ina mai e le anganga o le ngangana ia te i lātou. Sa nonofo i Yerusalema tangata Iutaia. E ua mātatau i le atua. Mai nuu umalawa o le lalolangi. Wala ngona fo i le nei tālili. Ona whaapoto mai ai leo le motu o tangata. Ua wheme me ai. Ina ua taitasi ma whaalongo atu ia te i lātou. Ua tautala mai i lana lava ngangana. Wasengia uma o lātou mauli. Ma lātou ofo ai ua whai mai. Whauta. Ele o kalila ia ea i lātou uma o e tautala mai nei. E whaapewhea foi ona tātou taitasi ma whaalongo atu i lana lava ngangana na tupu mai ia. O pātia, ma me tai, ma e lama, ma i lātou e nonofo i Mesopotamia, ma Iutaia, ma Kapatokia, o i pono ma Asia, i Ferukia ma Pafulia, o Aikupito ma ni vaenga o Lipua, ua tua oi ma Kurene, o e ua au mau foi mai Roma, o Iutaia ma e ua liu lotu Iutaia. O ke reta ma Arapi, ua tātou whaalongo atu ia te i lātou o lo tautala mai ia tātou lavanga ngana i vāvenga o le atua. O le upu, ale alii. Ua whaiai i lātou.
Lona lua fofolanga, o le tisi mua a Paulo i a Korinito. O le matua, o le anganga I to atasi, na papatiso ina ai I tato uma I le tino e tasi. O le nei, o te whailoa atu I a te otou. E lea I lava si tangata e tautala I le anganga o le atua. Na te tau ane te maina o Yesu. E lea I foi se e tasi, na te mawhaia o na tā ua o Yesu o le alii. A le se anoa le anganga Paia. E matalasi me alofa, a e tasi lava le anganga ia. E matalasi foi whaiva, a e tasi lava le alii ia. E matalasi foi mea mamana, a e tasi lava le atua. O le na te matua lue I mea uma I tangata o malava. Ua fua ina taitasi I tangata le whaalinga o le anganga, e aonga ai. A wā pei o le tino ua tasi ia, maona I tū tino e tele, a oi tū tino uma, e ui ina tele, o le tino e tasi lava ia, e whapea lava keriso. A wā foi o le anganga e toa tasi, na te papatiso ina ai I tātou uma I le tino e tasi. Po o Iutaia, po o Eleni, po o Polonga, po o Saoloto, ma ua whainu mia I tātou uma I le anganga e toa tasi. O le upu a le alii. Fatasi le alii mautu. Ia fatasi aia maunga. O le folanga o le tala le alii mai le vangilia Paia Ioane. Whapei o na awina mai o au ele tama. Whapea fōi o na awina atu o tōu. I o tōu talia le nganga Paia. O le afi o le naso. O le urua yaso lea o le vaisapati. O puni tia whai toa o le mea na poto ai le au so. O no le fefe I ai utaia. Ua mali watu Yesu atu I te tonu. O na whetalai atu lea o ia I a te la tō. Ia o tō manuia. O ia whetalai atu le mea, o na whaali atu lea I a te la tō. O na 5 malona I tū. O na oli ai lea o le au soo ina wala tō vai atu I le li. O na toi whetala I atu lea o Yesu I a te la tō. Ia o tō manuia.
Whapei ona awina mai o au ele tama. E whapea foi ona o awina atu o tō. O ia wheta lai atu le mea. O na manawa atu lea o ia te ila tō ma whapea atu. Ia o tō talia le nganga Paia. O ila tō umalawa o tō te whamangalo ina ai a la tō wangsala. E whamangalo ina ia ila tō. O ila tō umalawa o tō te tūpea ia la tō wangsala. E tūpea lava ia. O le tala le leia le ali i. Pentekoso. Me alofa le ngang Paia. Ia ilona au so le ngati leo I tātou le au whātutua. Am tainai le Eukalestia. Ina ia mori mau ia Iesu. Lea na malium tōtu man malo mo I tātou. Ai ono nei tau sangal tina Paia o Maria. Tau foi la na u tātou a mata mai I le tina o Maria. Lea sante nei na patipati ai, lea sao tina. Ma eu foi le matangofio, lea me alofa le atua, ia te oe mau le ngate leo le Eukalestia, ma o tātou ainga, o le soifua lea o tina. E nau launga I lea sante nei, wha manatu ai I le nu o le atua. O lo potu mua o le manawa o lo tina. O lau fale ainga mua foi o sua susu o lo tina. Lau ta vale mua I o le papatu o si o tina. E le ngata I lea. O le fale ese mua na o whao ngaina o vai o lo tina. Na alo no whamtalaina e le ngata I lea o le nei aso tā ua o le Pentekoso e tātou te amata mai le tina o Maria. O nā tonua lea na mai ei le ato o le whaoltanga mo I tātou. Nā ala mai ai Iesu I le manawa o lon tina. Nā ala mai ei le whaoltanga mo I tātou. Au tātou mai tauina le sāwalinga Iesu. I le taimi o le papatisonga. Le ana whaasino Ioane le papatiso whaauta le tamai mamoe le atua. E na mahea le papatisonga. Le vai o Yoritana. E vaia le ngang Paia o whapepepe I lunga o Iesu. Ma whapea o loo watali pelelea. Ia o tou whaatuatua I ai. Tā penanga lea Iesu mo I tātou. E o a I le taimi o le tuunga mau. E le ito e whanau mai le manawa o lontina. Ai na whanau mai le manawa o le ele. Le tangata fau lea mo le atua. E tā penai ta tanu ai le angasala le tangata. Ai toi ola mai le ola fau. Lea nau tātou mori mauina. Taimi o le eseta, le taimi o le toitu. A o le ala... Le tā ua o le tolu tausanga lea Iesu na soifua ai. Malana ngā luenga. Te lei o ngā luenga matangofie. Na whaailoa mai ai tātou ngā luenga le atua e mamana. Ma ngā luenga I nei o tātou wola ma soifua ai I le nei lalolangi. Le o tātou patipatia le nei aso o le Pentekoso me alofa le ngā Paia le ana launga I Iesu. La unga e Iesu le o apostolo a le ia fioa e le langi. O le au maia le nganga o le atua. E tai tō lua ma oe, ina ia tai la ina, lou soifua ma lou whātua ma lou ola. Le tātou te mauina, il whaitaunga mua le tuse ngā luenga le o apostolo.
whaamaunga luka. I ngā luenga lau apostolo e whaeloa mai ai le maeu o ngā luenga. I na ua whioae me alofa le ngang paia. Whioae le ngang paia. Wangangana ese lau apostolo. Me alofa le ngang paia au maia ia i tātou. Le ala foi le na lai. O na launga ia Paulo le Eukalestia Roma. A whai tātou te ola. Ola mole ali. A wafo el teime tātou te o te eima o tātou whanau mai. I le manawa o le ele. Tā pena le tua mo i tātou te ola fo i mole ali. O le tā umal matango fia ngā o le ngā luenga ale a Yesu Keriso. O lea na au maia ia i tātou. Ina ia ta iala i tātou le tātou sāwalinga. A le tātou sāwalinga i le nei o langa. Me alofa le ngā pai e au maia ia i tātou. Ina ia o tātou wolai. Ia avea i tātou o se me puna whanau ai. Me alofa ia le ngā pai ia. Ina ia whawhanga i le nu o le atua. Ina ia awane o tātou tāwhiofia. Me alofa ia le ngā pai ia. Ia i tātou lava. A ia avea i tātou o se me puna whanau ai. Whawhanga i le nu o le atua. Ia me alofa tā ua. Awa o le au mai le mōri mau. A Paulo. Pe ese a le tāleni, pe ese le mea lofa e watu ia te oe, e whau ai le nu o le atua, ai tasi ale ngang paia. Tasi ale ngang paia le tātou te ngā lue le ngang o le atua. Ina ia whau ai lo na nu, i lo na matango fie, i mea lofa ese, o tātou whau ngaina, e whau ai. O le ala fo le nalai o na launga Yesu, le atua ai. Na ia te talo i lonu tama, ia tasi la tau pe i oe maa ue tasi. Ae na i loane lei masi la fia Yesu, mea lofa ia le nganga pa ia tasi ai tātou. O le ale mea lofa ua, fo ina atu e le atua ia te oe. Ia veo se mea lofa e whau waile nu o le atua ina ia tasi. Le evangelia le nei tae au, whetalainga Yesu, ia o tau manuia. O whamanianga le tua mo i tātou, ina ia tasi i tātou, i mea alofa nei wa mai e le nganga pa ia, ina ia taialaina i tātou. Le ala fo i lea na lai o na launga Yesu. A e fia muli mai a tau, a mo lo koluse, ma muli mai a tau. A wafo o mea alofa ia le nganga pa ia, a mai ia i tātou. Tele o taimi, tātou te nanaina. Tele o taime tātou te musu e watu. Le tele o mea alofa e amai e le ngang pa ia i tātou. Le isi mea alofa tā ua le ngang pa ia le au mai o le fautua. Le nu pele inai o le tua. Ese le sawa. Sawa o le soifuanga ma le olanga le tātou te iai. Au tātou wa ai iai le a fianga o tupulanga talavou. Wa a fia tua i maainga e Eukalestia manu. Le alu le la au whaasaina lele. Le alu o le aisale iei pe al whaakaunga o le elengi. A o le au mai le nei aso. O e fautua e iai. O fe ea me alofa le ngang pa ia. O lo au mai e le tua ia te oe mau. E tātou te whai ai le mea moni. E tātou te fautua ai ma le alofa. I whanau matupulanga lalu baua. Wa fia. Wa ele ngata na a fia ia tupulanga talavou. Ele ngata na a fia i maainga. E Eukalestia. O le atunu. Wa fia. Ola se matautia. A o le aso neu tātou patipatia ai mea alofa ia le ngang pa ia. E au mai a te oe mau amatai le Eukalestia. Tātou te mita ai. A whai ea sau ngā luenga ma sau ngā luenga. O whaanga lue le nganga pa ia me alofa ia le nganga pa ia o loi tono i tātou. Po puna whanau ea ina ia whaafeinu ai le nu o le atua i lona matango fie. Le matango fie leo le alofa o Keriso ia i tātou. Peia o nau whaamanatu. Le launga Yesu e le whaingo fielo tofi keusiano.
ma lo tofi ke usiana. Tātou te amo whaatasi le koluse Iesu taimi whaingata. Taime vai elu tātou whaatuatua. Taime tātou te leilo ai le atua. Mangalo ia tātou le atua. Tātou te amo ai le koluse. Mawhitianga wa tua atu. Whaali mai e Iesu lon te tu. Tu atu lo iai le ola fau. Ma whaamonianga mai le atua mo oe mau. Lea le nu o le atua. Whaafitaia le atua iana me alofa. Ai tātou te tangi fo i le atua. Whaamalu se awina lo tātou whaatuatua. A vea i tātou o se ele matango fie. Puna whanau mai ai me alofa ia ale ngang pa ia. Ilana Eukalestia mo le nu o le atua. Ne o tātou ola ia pei o Kiriso. Tama male ngang pa ia tasi la tau. Ia o tātou tasi foi, e pei o i lātou e tātou te sāwa wali whātasi mai ia, le tātou sāwa linga le nei o langa. E le sua fol tamama le alo, male ngang pa ia. Ia tātou tau sia le tuma pa ia, o nau soa ke pipoko, te au sauranga ti a konu mwhatua. Whapea le au kumotu. Mai ratu uma o whoina lo ratu soifua. E ola ma au unai mo le tua. Ia sama whamausa lina pea. Ratu whaatuatua. A wālo ratu wala awina. O la mātua o linga lea I le li. Talo mo se file mua le lalangi atoa, ia tunu o lo whewata wai taua mamisa. Mana tua fwoi tutono a inga, Eukalestia, whaalaputuputonga, nuu, whaapea si o tātua watunu. La tātua o lenga lea I le li. Ia tātou talu sia I lātou uma o lo whaata o tolia I maota ngase matutone o a inga. Ia apa ane au alofa lo tātou ali I whaola. Whaamalolo ia te I lātou, ma whaafoisia lo lātou mālosi whaale tino, ai whaasili le mālosi whaale anganga. La tātou o lenga lea I le alii. Mana tua fo I tupulanga talavou o si o tātou nuu, matanga luenga, Eukalestia, whaapea le atu nuu. O loo fusfusia I whaingatā o le laulangi, ma whaoso songa tu ina naunga o le olanga. Ia whaatasi pia le anganga o le atua mai lātou, a wālo lātou filifilinga, ina ia filifili whaatasi ma le atua. O la tātou o lenga lea I le alii. Le upu fola sa launga ina lana au auna I le neita e au. Ia alu ma le mana I ai, maloto ma nganga o tangata taito o tasi. Ia tapasa ina ai lo tātou ola whaatuatua I le nei Vaiusu. Ia avea le whe au, tāua I le nei aso whaamaluina o le Pentekoso. Ina ia fio mawai le anga Paia I titono o tātou loto. O loto o lana au apostolo. O la tātou toi o lenga lea I le alii. Alo nua mol moliatu o aso mātou manuia. Ia al fautua talo le mātou tinao Maria. Ia e mātou te whaatawa nau pea. Se ua lofa Maria o tumula kalasia o ia ato e le alii. O manuia I whinau mau manuia Iesu le wholo wala. Maria Paia e tinao le atua. Tāsia I mātou tangata ansala. I ona pone mane tuaso le mātou o tiara. Ona Kiriso lo mātou wali I.
o tau talo ne tali lea lau tau langa mana o tau le atua le tamao le ona le mana uma. Ia tātou talo
Le alia vele ngang Paia wa fola na mai. Tai nai mātou leo moni ato. Mai a whailo mai ai mātou le winga ato le nei taulang. O la mātou o lenga le nei ono kerisalo mātou ali. E a whatasi le ali ma o tau. E a whatasi o ia malawa. I nasia ia o tau loto. Ua whatasi ai lato i le ali. I a tātou whaafetai. I le alilo tātou atua. Le tamai le tu soifua whawau malmalosi u malava. O se mitamtang whai me mātou le whaftai atu ia te oe. E la te Jesu Karisalo mātou wali. O le aso ne nā uina I fōle ngang Paia iai lātou. O whailo ngai nea vea mau whanau. O na olo lātou ai le olo walo totas. Mo au mai ai le atoanga le misterio. O le paseka. O le aso nei mātou te whamaluina le amutanga mātaina. O la Eukalestia. Ina ua whailo mai e le ngang Paia atunu. Le atu moni e tō tasi. Ma ua ngau sia ia. Mai ngangana e te lea tangata. Le leo e tasi e tau tino atua I le whātua tua e tasi. E ori whiwhi o te tua whawhawali lau langi atoa. Ia pese tu maua o le langi. I lo vinga. Toa Paia la wau le punanga o Paia uma. Ia uina mai lo nganga e whapaia nei me alofa nea vei la tō moi mātou. O le tino, ma le totolo mātou li o Iesu Keriso. A o le tuina tō i le otu se otu ne tali e lona lamali e. Tango i le areto ma vātu atu e le whawhitai. Tō fitofi ma tu atu I lona au so o ma whape atu. Whitango fia I o tō uma ma ai I ai. Awa o lo utino le nei o le a foi na atu mo o tau. O de Christ, livre pour nous. Ina ua mai ale tamuftang, tango I el kalise te watu ia te ele whaftai, malviinga. Tu atu kalise o no so ma whape atu. Te tango fia I o tō mam whainu ma iai. O al kalise le neo lo toto le whea ngai ngofo ma le whapapau. O le alingina atu mo tōm tangata e tō tele mo le whamangalo I neo angsala. Ia o tō whaelne mea o le whanatunga o au. So du Christ, verse por nous. Proclamons le mystère de la foi.
E le whamantunga o lona waliu malon te tū mātou te moliate a te tamae. Le nei a reto le ola ma le nei kāli se o le wha o le tang. Mātou te whaftai atu a te na walo iei mātou e tui o luma ma au nati a te oe. So osan mai mātou ma mautu wha ngale tino mal toto ke wisi. Whatsia mātou e tasi ala le ngang pa ia. Le ali e man tualau e Eukalestia lo ta apele la langi a toa. Mātou ola le lo whatasi. Falansisi lo mātou ta mapa ia. Pida Brown lo mātou e pipo male tu ang saun. Ia e mai se lo nua poto mai le nei whai ngātou lang. Ia e manatua o mātua uso matua whawhine. Po i atu lo lātou malolonga ma le whamu moto tuai. E talia i lātou whatasi ma tangata maliu ma le mamlama o lau fio. Ia alfa mea te mātou malawane mātou ngā mātou te whatasi leo lai whawavau. Maria tina tau pau o le atua. Iosef Paia lantane ma apostolo Paia mlau Paia ato umba. O ena whaamlia ina o tūplanga umba mātou te whiawhi whane le whatasi ma lātou lau fio. A lātou lo walu o Yesu Keriso. O no ia whatasi mai ana ia te ia. I le maaftanga male angang Paia. O le vinga man mamalu ato wa lau fio le whawavau. Whawau lava. Al whaola iam whamanatu ala ia o hong Paia, o whamarsia i tātou e tātou te talo atu. Deliver us, Lord, from every evil and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin. Protect us from all anxiety. Wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ, where you chief mo master plong mi fala. You tell him long all apostle plong you say me one them life plong fala stop plong peace. Now you know nothing about the wrong plong mi fala pe thing about all man, all woman, all picking anywhere believe strong long says plong you. You one them mo say me make a mo get all stop long peace all time. You only mo get up long all stop one. There was so fly mo le fa about. About lava. Ya tu maule filemu maileri. Ka tu ke fa soa i le failonga o le filemu.
auta o Yesu le nei tamai mamoe le atua. Praise him God long pikininia we giving body more blood long long you me. Wa sila no de die ya level le pesedi mon.
whaafitai le nu o le atua e au nanga ese e le nei tai au tātou whamanatuina ai e le asal Pentekoso e whaafitai fo i lau whai pese e mai se le ainga sa mo le taulanga e whaafitai fo i le au whai TV e la tau lo o puina nei e nei whai ngā taulanga ia e momole atu le nu o le atua ia manuia tele ia toenga o le nei asu sapati ia tātou talo e tamae ia vea le mea ai ua mātou talia le nei tali suanga o se fsoasoani ia i mātou molo mātou whaoltanga e whaavavau ia e wha tumawina ia i mātou le mālo se olo wanganga ma e puipuia me alofa o e tuina mai lau Eukalestia o la mātou o lenga le nei ono ke risolo mātou ali i uno nei matalo mo whamnianga ia le tua le nei aso le tamao le malamlama na whamalamai nei ma fau o le au soo ai le maningi fo lo ngang Paia whamanuia ia te o tau ma ia avatu e ia te o tau le malofa le nganga mo le whaavavau amene ia vele afi lea na whaapepepe i lunga lau apostolo e pei o ni lau whaivafi e susunu se ai le anga uma mai o tau loto ma ia pulai o tau loto i le malamlama ma amene ua whaao Sofia i le atua launga ingangana e ses e ta lai atuai le whaatutua e tasi e whamarusia ia lo o tau whaatutua ma ia whaataunua ia lo o tau whaamoemoe i o tau whewaa aiai i aso o i luma amene ma ia whaamanuia ia te o tau le atua mamana le tamā le alo ma le ngang Paia Wa i ula tātou whainga taulanga i nā o atuia o tōu male manuia.